On ih opisuje kao mala bića humanoidnog oblika koja su imala nekakva dvodijelna odijela na sebi i kao neke vunene kapice na glavi. I sad ostaje sporno, oni su u biti imali nekakvu interakciju, oni su razgovarali, u biti razumjeli su jedni druge, međutim način te komunikacije mi nismo uspjeli utvrditi, niti se gospodin Jakov sjeća kako je ta komunikacija krenula, ali u biti zna da je čuo taj jezik kao hrvatski, on ga je razumio kao hrvatski. Jel? I tako su u toj interakciji koja je trajala nekoliko minuta, u tom nekakvom dijalogu sa njima, on ih je pitao par banalnih stvari, pitao ih je recimo o Bogu, odakle dolaze i slično, i oni su mu odgovarali sličnim nekakvim rječnikom da poslije 2 boga, jedan na sjevernom, drugi na južnom polu i tako, pa ih je on zvao neka dođu kod njega, ako se žele malo ući u kuću i tako slično. Tako slično. U tom dijalogu u biti oni su mu rekli da oni ne osjećaju glad, nego da oni jedu kao nekakve ampulice, pilule, to im je dovoljno kaže za cijeli dan. Ja. I tu se ta komunikacija prekida. Za vrijeme te komunikacije on u tom brodu kroz male prozorčiće, on je očeo još jednu siluetu unutra. Znači 4. isto tako jednoga humanoida. I nakon tog razgovora oni su mu rekli da o toj pojavi ne govori nikome 5 do 10 dana, da nikome ništa ne govori. Iako se obavezao na šutnju. Znači to je stariji gospodin kome mi dosta vjerujemo jer smo priču provjeravali nekoliko puta. Znači tražili smo rupe u toj priči, međutim uvijek ostaje pri svome. Znači možemo govoriti da on vrlo, vrlo stabilan svjedok. Te 1997. godine bilo još zbivanja u tom području, negdje oko Paga. Tako je. I sad, to je znamenito da se ta letjelica, u biti oni su ušli u taj brod, ta neka mala rampa se podigla, zatvorio se brod i on se opet lagano u bijela dana podigao na jednu određenu visinu i sasvim lagano krenuo put planine Velebit. Znači, prema akvatoriju otoka Paga i Velebitu. I sada tu dolazimo do još jednog zanimljivog slučaja. To je slučaj Pag koji se desio od 13. do 15. znači isto tako 12. 1997. Znači to se zbilo poslije Jakova Vrančića ovoga slučaja, samo recimo 10-ak dana poslije. I tu počinje u biti cijela jedna priča koja je dosta interesantna. U biti policijske patrole na otoku Pagu i svi očevici koji su tamo bili, koji su pratili jedan dječji festival, su bili očevici te jedne pojave na nebu koja je trajala od ranih večernjih sati pa negdje do 10 sati uvečer, 22 sata. I u tom promatranju policajci su sa više svojih punktova na otoku Pagu, jedna je bila na Velebitu, oni su u svojim nekakvim radiokomunikacijama su pratili taj objekat i u biti bili su vrlo iznenađeni što se to zapravo događa. I ta priča je poslije došla do novinara, mi smo došli zajedno na teren, Polaris je došao kao klub, mi smo došli tamo napraviti terenski očevid i u biti onda smo krenuli sa našom istragom, u biti neovisno od novinara, neovisno od policije, mi radimo nekakvu našu istragu, znači tražimo svjedoke te priče, tražimo autentične materijale koji ima nekakve fotografije i slično. I tu smo naletili na dosta tih svjedoka u biti koji su nam ispričali gotovo identičnu priču o tome što se zapravo događalo ta 2-3 dana iznad otoka Paga. Evo, jedan radio amater za kojeg ne znamo da li je s ovu ili s onu stranu legalnosti je snimio komunikaciju koja se zbivala između nekih policajaca koji su promatrali pojavu o kojoj smo upravo slušali, pa poslušamo što su oni pričali i kako su zapravo sve to doživjeli. Reci mi, je li to možda imalo neki rej postavljali za sebe kao neko svjetlost dok je išlo? Da, ali isto kod se proljeva žar. To smo i mi vidjeli danas oko 5-6 sati dok smo na Vikici bili, ali je žute boje bilo. Znači više puta se ponovilo danas, jer mi smo pratili kad smo primijetili od ozgo, negdje u blizini mjeseca. Od tamo se spustilo. Da, žarke boje mijenja ono kao žutano žutu i žarko crveno i ide prema nisko, spušta prema zemlji. Da, znači još se vidite od ozgo. Da, jer mi smo gore visoko na Velebitu. A što ti misliš šta je to moglo biti? Kao kugla ili neka užarena, ali tako? A neka užarena kao masa. A evo odavde, gledajući od nas, ja ne znam da li ima 200 metara od zemlje. A ide prema niže dolje, ali iza tamo ja vidim Svjetonike Ablica, ne znam na kojem je to otočiću, iza nje.
ali ide prema zemlji. Skroz se smanjivalo i da bi bilo žarko crvena, ali mala kuglica i sad više izgleda palo umore da se ne vidi više. Ja mislim da je ovo 100% u našim teritorijalnim vodama palo 100%, jer ovo je dojelo do kraja blizu. Ma to je palo između nas i Vira 100% tu. U stvari bliže Povljene tamo. Nije iza Vira je, 100% iza jer mi vidimo odavde više, kompletan Vir to je iza još njega. Ali interesantno kad je padao, znači se nije skoro su napadali. Nego mi su pratili cijelu dionicu kad je padao i one se zaustavi. Sa Pagom i NLO-ima još nismo gotovi, bilo je tu još slučajeva. Interesantan je taj slučaj Pag zato jer se on kontinuirano nastavlja i dalje. Znači 1999. znači 2 godine poslije, opet imamo jedan skup događanja kad je opet viđena jedna kugla sa repom kako se pojavljuje iznad brda Komorovac. Znači praćena je od obitelji iz Kitarelića 10 dana prije i poslije toga znači jedan geodet koji je išao znači raditi nekakva svoja mjerenja na brdu Komorovac, on je naišao na jednu nepoznatu znači udubljenje u kamenjaru i to njega dosta tako šokiralo videći taj, ajmo reći, jedan otisak trokuta dole u tlu. I on je to skicirao i znači premjerio je taj jedan prostor koji ima otprilike oko 600 metara kvadratnih. I interesantan je taj prostor iz čisto jedne činjenice što je on bitno drugačiji od okolnog prostora, znači Paškoga kamenjara. Tu nema previše vegetacije, nema previše ni životinja, praktički ta sjeverna strana otoka Paga je nalik mjesečevoj površini. Ono što je interesantno, znači što taj lokalitet izdvaja od okolnog znači terena, to je da u biti mi imamo kamenje koje smo izvukli iz toga znači zagonetnog, nazovimo ga trokuta, a što ga čini bitno različitim. To je da je albedo, znači refleksija svjetla od ove površine kamena, bitno drugačija od znači refleksije ovog okolnog znači stijenja. I sama struktura kamena, znači njegova površina je bitno drugačija znači od okolnog stijenja. Kamen je tu više, nije toliko oštro kao znači kamenje izvan toga trokuta, nego je čisto nazubljeno, lagano, kao da je neka nama nepoznata sila djelovala na taj kamen. I taj trokut utisnuti jedno 5 cm u odnosu na okolno tlo. Paški trokut zapravo, danas je poznat pod tim imenom, nitko nije niti spomenuo nikad prije 1999. a prvi put je uočen 10 dana nakon ove pojave, s obzirom da postoje priče da on star 1000 godina i slično, međutim očigledno da ne postoji jedan podatak o njemu prije 1999. Bi sigurno bio u nekakvim kronikama zapisan kao nekakva znamenitost. Dobro, vidjeti neobičajnu pojavu na nebu naravno je za nas koji rijetko gledamo u nebo uobičajeno, zato jer su za nas većina nebeskih pojava neobičajne. Zato se u ufološkim istragama uvijek potrebno i dobro osloniti na svjedočenja profesionalaca. Evo jednog od njih. Ja se ne sjećam točno ko je od nas počeo prvi gledati, ali ustanovio sam odjednom da obojica smo zavukli glave između glare shielda i onog prozorskog stakla i da gledamo van. Obojica smo nešto vidjeli, pa smo obojica kao po komandi povukli se unatrag i počeli gasiti svjetla da bi bolje vidjeli ono što je van. Marijan Marić bio je kapetan na avionu DC-9 na noćnom letu iz Zagreba za Sarajevo i nalazio se na 3 do 4 minute od sarajevskog radionavigacionog sredstva, nadomak Sarajevu, na visini od 13.000 stopa. Ja sam vidio samo jedan red svjetala. To je izgledalo meni, kako su to često i opisivali, kao nekakva cigara. Nije cigara, nego je to meni djelovalo pilotu, djelovalo kao da se radi o avionu, pa sam odmah i stvarao nekakve asocijacije da bi to mogao biti trup Boeinga 707 ili DC-8, to su avioni iste kategorije. Čudilo me jedino to što ta stvar, ta letjelica, taj objekt se ne kreće. Ako je avion, on bi se trebao kretati, jer ako se ne kreće, ne može se ni održavati, jer njemu kretanje stvara uzgon koji ga održava. Jedna pomisla je bila da je možda helikopter. Za helikopter mi je izgledalo malo preveliko i drugo, helikopter ima jača osvjetljenja zato što je njemu i rotor osvjetljen, tako da vi iznad njega vidite jednu osvjetljenu ploču.